sini sama siapa dek? Saya kesini sama rombongan. Alah alah, adik kesini sama siapa sayang? Aku kesini sama bos percel. Alah alah, kok mesti ngono ki nyapo? Kancane mbok ditakoni wong kono ditakoni terus kok iso. Masalahku kurang mepet ini. Berarti aku kok kene. Ya. Ben ketok. Ben ketok, Mas. Adik-adik nyampe jam berapa tadi dik nyampe? Saya 6:30. Adik-adik kesini nyampe sini jam berapa sama siapa? Aku kesini jam 8 sama percil. Adik dapat becet becet. Apa? Lah. Ngono jaluk ditakoni. Koi. Ora jelas iki lho. Iki lo genah lo. Adik tadi makan apa?